Pajba nong snong ki ba ang not baka sensyar khadar kan long ka babet ka barenti ha ilaka Maulong East Casil's District ha ka kanyo tre gulber araja arpusan kila thau da ka forum ha ka bala wan banya don lang daw ba sadan ke bla of president ka hinyo trap National Youth Front HNYF Central Executive Committee ubla pens kamya ki nongkit kam ka forum. Hagani ka sngi lawan banya simbenta da ki nong snong baper ki bahab apo kani ka ilaka ki bala pens ngau bakibor penyat ki dei bon wan ra no ya ka dorbar ilaka ka baklam pelong shu nadu usnam arajar khat khandai. Kilai kran ru ban pej banya ya ka rukam INOC ban pen bha ya ki yo khaput bat ban te lakam ya ka benami ha ka ilaka nalor ka jingshna jaka maniblai ha kaleng ka ilaka. Hakani kaski ha kajinga don lang ki nong snong kan thai bat senrang ki khot ke HNYF Sora Circle la bin shet ya ka kam chairman hauba Convertis Dong vice chairman hauba Shambhalang El Khan secretary hauba Ready Soklet assistant secretary hauba Moonstar Walang organizing secretary hauba Kraw Kuparwanwar treasurer ha ka kong Eva Jean Mary Kongwer bat ki weipan abang form ya kan Maulong program kalamba ikwa kalamba ya kecingkala ka bedai ba tarukom sesyar kadar jong ini sudah bermentah nama kembali iba tarukom sesyar kadar juki konong syu pobet baput bedai uti nak kata kadau ikwa ba kini berdoa kin penolong nak bagi tristom kin mana ya kita kayak di jangka imai berawai kecil kalamba kemana kong ia teka bedai bagi baik ba di kun kerja juki Maulong bagi kenduk jingir ngeja ka kim ka lanap tempat kade kamang jubi bagi tiarap anda juki badan kecil ki habro ki hak bede bagi bakani kam dah kai ke baka forum sekali balaya kolong ban khmat hi hantam ya ka mentag ban ko maka kai poten kata kade ka mat ban ko nasi baka forum kade ban tre namta abah kami yang jadi dusnong jakai Maulong Porokoi. Namang isutu kat kumkimat penglaya keren haka meeting ke barang syudap mentan ba kandon kata kabenta bengitrai nama tak kabah kamiat jong kadi kisnong jong kini ke ilaka Maulong Porokoi buat ke bang wilayah tai kamtam haka bayade bak boda haka jingdon kita ki barjela ke bawan ban buai snong de bat ke jingdon jong kata kayo lubia kaliberi ke ba lai pelong yo be ai mata klemda yo kapor na ka sinong ka hima Maulong ban na ka district council tinakaling tingi ka seng iso ban bagi idon ka jutmu ka ba nginya trer ka lang ban min ai ka support ka ba klain na mata ka forum ka bandan mata kanang bangin di ba kanang yo mesip ban ngil kum kisang balang biar don lang nginang yo mesim nginya tre kamha na mata ka ba kamet jong kani ka hima Maulong Porokoi kamtam hak bede bat ka borda isu kaba lajelai dah kita ki barjela bala kopshur hakabede baki jaka ki puta habede ka kom bat kende bat siap ni hakabede bat ki snong ki baladon hakiti nong we bat ya ki bat ki nugi nong yalam snong ki ba kita snong ka himau melok la pen kubor ki bakilong kita ki Sherman ki ban bat kita ki jaka anti ki ba ni kum keseng hi yang soban orang rekat ke forum ini ya syakmat bat ni sebu iru ka dorkas syau sodar bat rekat syaka district council bat tempau ya ki mat ki jura ki bede na mata kan ki hima Maulong bat kamtam ban kadehi na kamenta ikun ki haja jong kan ki hima Maulong namar ba idon ke jungdu nong ka bakrab lada kini ki barjela neki non tribal ki yo ban kapshor ha kabede maka kamai kaji ni ha kabede bat kita ki jaka ki puta kabede bat kita kijing khot kijing jer teng joki ya kita ki snong ki baper ki badon hakani ka ilaka Maulong na kata ngin dawa jon no soda ban district council bahkan penkelan ikni ki keteng ki badon hakini ki jaka apo ka Maulong ilaka kagiti ki tan borda ya ki balajer datang dari tin ki jongki hi kembang ASUI example from ke Isyamati ke jukot ke pentamdan ka kalibari ka Ranggamati na ka kuti bat kiwi de ki ba ngi sawat bani hi bat bangin sapa no ka dorkas kam plohi syau soda ba syaka diskusit Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.